bakomu balala baba. So she can know.
Vale,
Mthathu wethu
iqembu elilodwa futhi sisaphambili kusamaphepha kangalethu iqembu senze lebemnandi lekhulu phethuma sisaphambili kusamaphepha Siyabonga siyikomiti lakwamlaba bafowethu sesodibana emakhaya engomeni kaKhisimusi ke25 bomlaba sinenhlanhla inkosi yethu sinengoma o-association ababili ingoma esezantsi ingoma esehla ingoma esezantsi ingoma ezobe ikugaba ugaba ngithi usembangweni isembangweni nge25 lo ngoma leyo ingoma engehla komlaba izobe isedamaseku kumgunyathi may his soul rest in peace siyabonga sicela wonke amagosa sondela
Vamos!